Oyda nishlab yurganim siyladimi? Yo'q, shu siylamadi. O'zim so'rashmadim. Mana. Biroz tinchlansin dedim. Menga qolsa nidendir qo'rqqan bo'g'ayim. Bugun maktabga jibermay turib. Tinchlansın, yo'qlasin. Bir joy chiqqach, so'rashimlar. Yara. Men ketdim. Ayda seni zaten. O'tirlar. Narsa kichkina qizlarga kishiga suytamani. Qo'rqdingmi? Hayda biz seni sotib qo'yamiz. Qayda turasың, yiroqmi? Yiroq. Hayda olsam mashina tutamiz da o'tirtib jiberamiz. Uyandыңмы kızım? Ayda tur. Yo'q. O'qituvchimga shiltiratdim. Bugun kayfi yo'q, kela olmay dedim. Әни, нинди яхшы син. Кеше хәлен аңлый торган әни. Әни, кичәге өчен зинһар гафу итегез инде мине. Бер генә балай гаиз була диләр. Дөрес икән. Мин сезне кичә борчуга салып бер дә әйбәт эшләмәдем. Kızım, sen özün bizne гафу ит инде, яме? Biz senin bilen rətlәп сөйләшә дә белмәдек. Kızım. Ya yara. Ayda seni aşatam da Gülcihan apalarına barıp kaytam. Gülcihan apama urup kitkәнендә. Нәрсә булган? Салкын тигән. Үләннәр илтеп кайтам. Ярар әни. Сәлам әйт, тизрәк тазарсың. Син барыбер дәресеңне хәзерлә. Укырга бармадым дип тик ятма, яме кызым? Шулай булганы бармы? Ничек? Син кешене беренче тапкыр күрәсең, ә үзең күптәннән беләсең кебек шикелле. Ничек инде үзе беренче тапкыр, үзе күптәннән. Моңарчы үзең бер кайчан да бер кайда да күрмәсәң дә, ул сиңа бик якын кебек. Нәрсә сөйлисең соң син? Мин сине аңламыйм. Сине. Ай. Кешегә кызны каян эзләп табарга икән? Имәндә икән шикелле. Нәрсә дә гашык булдың? Ки, валлаһи дигән. Син ничек уйлыйсың? Беренче күрүдә үк гашык булып буламы? Була. Ләкин кичәге кызга түгел. Нигә? Кит инде. Андый кызлар буа-буарлык. Үзе кичкенә, үзе Буйдамы ни иш, Ай? Син аның күзләрен күрдеңме? Күзләре ут бит аның ялкын. Бер карауда ук этеп ала. Ул караңгыда. Җитмәсә сугышканда. Күзләре генә карап тордым дим янда. Менә мин күрдем. Һәм шул күзләрне һич кенә дә оныта алмыйм. Кит инде. Ниндидер урам чатындагы шик кешеләр компаниясындагы кыз. Ул бит алар белән түгел иде. Каян беләсең соң син, Бәлки алар аны бүлешә алмаганнардыр, шуннан бәйләнешеп киткәннәрдер. Юк, ул андый түгел. Каян беләсең соң син? Син бит аның белән сөйләшергә дә өлгермәдең. Өлгермәдем. Ләкин күңелем белән сизәм. Ул андый түгел. Нәрсәдән башлыйбыз? Нәрсәне? Төн кызын эзләүне. Жүләр син, Фәрит. Гашыклар шундый жүләр буладыр инде алар.
Sencha bugün maktabga ketmading? Og'riysanmi? Hayır, negadir keyfim yok. Anangdansan? Yo'q. Kechasi qatnga irishdilarmi? Bo'ldi endi. Mening anam dalakdi. Uyda kir, uz. Seriye, kecha mening bilan narsa bo'lib o'tganini bilsang. Sening bilan gul anana sara bo'lib turaydi. Qo'yshan, diskotekadansanmi? Ayyam. Nek, biz birga qo'ydik ish. Yo'q, bu ondan so'ng hali. Seriye, men o'lib g'oshiq bo'ldim bug'ay. Qo'yshan ilgirding. Yesha, tunla. Tunla? Qo'ygan. Nishlab yurding tunla bilan? Shin yigitlar bor ekan hali ul Seriye. Tunla? Shin yigitlar? Ketilemi? Qo'yan kelib chiqqanda ular? Meni bir shibar yigit o'zining turmushin qo'rqinish ostiga qo'yib, banditlar qo'lidan qutqardim. Durustroq, ular ikkovdi. Tik onasining yuzi esda qolmadi. Shin yigitlar, banditlar. Anlamayman, Zulfiya. Sen tushingni singisimisan? Nindi tush? Un bu. Tush kubik un. Sening bir qashanda kirshisha bo'lmas edi. Nishlimsan endi? O'zim dagil shu so'rovni berem. Zulfiya, nega sening kishisha to'gildim? Yo'q, to'xtali. Sen shundoqmi? Narsa shunlabmi? Superman yigit turunda Shunlab bo'lmaysa endi. ismi nishib? Kimning? Tungi qahramonni. Bilmayman. Qayda tura? Onasini da bilmayman. Dili g'oshiq. Hozir nishlaysan? Xiyoli. Majnunni qo'ydan tobarga jinasan. Leyla. Majnun bilan Leyla. Ular bir-birsiga g'oshiq bo'lib muhabbatdan tilirkanlar. Nindi buyuk muhabbat. Sen de tilirmasang yorar edi. Seriye, mening onu ko'rasim kela. Nek sholtirab? Men uning telefonini bilmayman. Lekin neshikkina bo'lsa-da, onu topirga kerak. Ayye, shahar tugul, 3 o'ramli ovul bit bu. Bik tez tabashaq biz endi biz onu. Ishlarga so'ng endi. Birinchidan, sen qiz kishi, yigit izlab, qizlarga kelishmay. Sen menga tugul, meni onga anlatib qara. Ya aydan. Yana boshdan boshla. Nishi bo'ldi bu hali? Izlashasizmi? Bo'lashaq tekshirishi ishga tutina. Bu mening birinchi praktik ishim bo'lashaq. Shu ishni osha olsam, universitetning yurfagina menga yo'l ochiq degan so'z. Boshladik. Ayda. Sili. Qolsa, ishni sport zallaridan boshlarga kerak. Chunki ular biz sportchilar, bizga o'ramda sug'ishib yurgan yaramay dedilar. Yolg'ishmasam, ular kurashchilar edi. Shulay bo'lgach, bizga ularni tobu yengilroq bo'lashaq. Eng boshda sport zallarini barlab shig'irga kerak bo'lar. Sen narsa? Aqlingdami? Hozir bizning Qozon o'zi bir zo'r sport saroyina aylandi. Bor, topib qara, millionlagan kishi orasidan. Bunday pessimist bo'lsang, sendan tekshirishi chiqmayashaq. Olmayashaqlar seni yurfaqqa. Olmaslar. Etikib tanslashib qo'ygan edi oni. Shulay desangina endi. Qo'yan tobirg'asini, qo'yan. Diskoteklardan, tungi klublardan izlarga kerak. Sportchilar tungi klublarga yururmikan? Ishlab yurmasin. Ularda kishi ish. Ular yursa-da, bizni kim jibarsin anda? Onisi shulay. Tak, bugungi kunlar bitdi. Qaytargan mumkin yigitlar. Sabirjonov bunda kelib so'ra.
Sen gövden bunda bugün ko'ngling keshildi. Narsa bo'ldi senga? Qaytsang yer. Yok kerak beydi. Naq biz qaytib barganda bizning yo'l ustida ishirab tururlar. Yariyali ishiradılar degen. Biz ishiramagan bo'lsak, oxiri ne bilan bitar edi? Qarali Nail. Sen men bo'lmasam alar yandan tinchlikni o'tib keta olar eding. Bilmayman. Men ul to'rada o'ylamadim. Yarida tege yigitlar isrik bo'lib chiqdi, oyoqlarında kuchga bosib turalar edi. Bizga ularni yig'ib soluv bir nida turmadi. Agarda kuchliroq yigitlar bo'lib jetmasa, qo'llarida pichoqlarida bo'lsa ishlar edik. Nindidir bilgisiz qiz orqasida men o'z umrimni qo'rqinish ostida qo'ylatishmi? Yo'q, Farid. Agarda yaratib yurgan qizing bo'lsa bir xil. Nail. Xotin qizlarni biz er-yigitlar saqlamasa, yoqlamasa, kim yoqlarga tegishsin? Sen begirak zo'r masalalar ko'tara boshladi. Teranga ketasan. Nishikkina bo'lmasin, izlab tovarga kerak u qizni. Dik qo'yan sizlarga. Sen telefondan so'rab olasan qolgan. O'zing bitanga shirashib bizal deding. Andi shoqda boshqa kelamning. Oqshag'izni qaytararman degan bo'ldi. Nish qaytarmoqchi bo'ldim ekan so'ngani. Hatto yunli qiz bo'lsa, u o'zi bizdan telefonlarimizni olirga tegishdi. Ali ati-anilari bizga rahmat o'qib, qo'shtan ishlarda berga tegishlar edi. Qizlarni qutqarib qolgan uchun. Alay desang yunli oila bo'lsa, ular qizlarni bir o'zini tungi uramda yurmaslar deydi. Balki uning ati-anilari ish kishilardir. Balki ularga tuzalmisha uyidan chiqqandir da ketgandir. Hilla narsalar o'ylab chiqarasing, Nail. Bizning tub maqsadimiz ul qizni izlab topu ham barsında bilish shu. Odatda undek qizlar tungi klubga yuritirgan bo'ladi. Bizning tungi klubga yurirga tilagi bizda, vaqtda bizda yo'q. Shulay bit Farid. Shulay. Lekin u qizga tungi klubga yurga ertaroq bo'lg'ayl. Tungi uramda yurga erta tug'ildi. Kızım, sen şınlap doğurtmuşsundur büyük. Yo'q, anne. Gulshuxon opa Niholanda
Biraz aybetlənген, температурасы түшкен. Сәлемләремне җиткердем. Сиңа да күп итеп сәлем әйттеләр. Рәхмәт. Шулай да ни булды, кызым? Бер нәрсә дә булмады. Мин күреп торам бит. Әни, сорама инде. Булай да җылыйсың килә. Нәрсәдән? Белмим. Күңелең тула, эшең пыша, шулаймы? Әйе. Аңлата алмыйсың. Әллә гашык булдыңмы, кызым? Нәрсә? Бер егет минем кызымның башын әйләндергән. Каян белдең? Мин дә бит тугачуга ни булмадым. Минем дә синең кебек яшь, шибәр, матур чагым бар иде. Мин беләм аны. Кем ул? Әллә тагын Пушкинмы? Бәлки бу юлы Лермонтовтыр? Юк. Шулай булуга да карамастан, ул бик әйбәт кеше булырга тиеш. Тик Нәрсә тик? Яхшы булуына шигең бармы әллә? юк. Шулай булгач, Тик мин аның кем икәнен дә, каян икәнен дә белмим. Хәтта миңа аның исеме дә билгесез. кызык икән. Әни, мин сиңа кичә минем белән нәрсә булганын сөйләмәдем бит. Нәрсә булды, кызым? Сөйләмәдең шул? Сез мине орышырсыз дип сөйләргә курыктым. Кызым, бер кайчан да бер нәрсәне дә әтиәнеңнән яшермә. Без сиңа бары тик яхшылык кына телибез. Сиңа һәр вакыт ярдәм итәчәкбез. Без булышмый, кем булышсын сиңа? Ярар, әнием. Тик син тынычлан. Минем белән бернинди куркыныч нәрсә дә булмады. Мин кичә йөгереп чыгып киткәннән соң Казан буйлап йөрдем. Һәм миңа исерек егетләр бәйләнде. Нишләттеләр алар сине, кызым? Тынычланмасаң мин сөйләмим. Сөйлә, кызым, сөйлә. Алар миңа тиергә өлгермәделәр. Мине башка егетләр коткарды. Эй, Аллам, рәхмәт яусын инде ул егетләргә. Кызым, башка чыгып китәсе булмай инде, яме? Аңладыңмы мине, кызым? Аңладым, әнием, аңладым. Шуннан Бетте. Тукта, син бит миңа нәрсәдер сөйли башлаган идең. Шул егетләргә рәхмәт тә әйтмәдем. Исемнәрен дә сорамадым, телефоннарын да белмим. Очрарлар әле, кызым. Казан бит ул зур авыл шикелле. Гомергә очратмам дигән кешеләр каршыңа килә дә чыга. Әни, күрәсем килә бит минем ул егетне. Siz Ciberge. Araktan evinin sunkusunu alıp verdim. Ciberge. Ciberge. Dinleriz onun bir gaybı da yok. Ana koşkan koraklı tutuğuz, koşkan koraklı tutuğuz. Bu sizin sumku mu? Minike. Çınlap abi. Çınlap oğlum, çınlap. Rahmet oğlum. Haday Teala isenliğini versin. Etiyenin şunday bana üstürgenler. Sumku bir tanenin kolundaydı. Bu sözün koraktan aldı deyip eytip duran bekliyor sizge. Siz sumku algan yigitni bilesiz mi? Koyan bileyim. Bilmem yaxşırak deli. Ondaylar bilen kabirin yakın bulmasın. Benim işi ılı kişiге
Ничек булып күтәрелде икән? Siz bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Yaxshiroq tali. Andaylar bilan qabrni yoqib Izni sizga qoldirmadingizmi? Men uni oldindan tugul ortimdan chopdim. Siz apa izni sizga qoldirmadingizmi? Qoldirmadim da. Etkisizmi? Silab berem? Tilaymiz. Tilab düşədə silab berem. Ғафу етіңіз, анда менің автобус, мен кетірге керек, ошығам. Ketasың endi, koordinatlarını al. Rahmet olun. İsen soğuyun. Hıvay Teala isenliğini versin. Zeynep. Eyde, Kazan bilen tanıştır beni. Eyde, koy barıqsan. Canın koyateli şunda barık. Aha. Muzeyga barsak kına. İki eşsiz muzeyda jüreydi. Para ne? İpodromda bulganın var mı? İpodrom yok. Yok. Eyde birer günü şunda barıp gelik. Oğlumni ko'rsatirman. O'zim gina barsam, ya erini tekshirishga kelgan deb o'ylarlar. İkov barsak da şulay o'ylayashaqlar olsun. Yo'q endi Eyda, biz ko'rinamiz. Aha. Ko'rinmay turgan boshliqlar kiyarmiz. Ник, onda bizgina tugul ish, boshqalar da yuring. Yo'ri boribmiz, yo'ri. Ko'ngling bo'lsin. Qaralasu, o'zimni aytam. Otasi shekilli ot bilan jillangan ekanmi? Onun shug'ullanmagan narsasi yo'q. Ul bizning tirish malay. Qarab qayt, o'shatsang balki qizlaring bilan tanishtiribmiz. Xayr, mening ulim o'shatmaslik tugul. Oy, mening qizlarim da tushib qolganlardan tugul jonim. Yarar endi. Balki qudog'ilar bo'lib qo'yarmiz.